Lasim interview siya akum kandidat lah. A few moments later. Lasim interview siya akum kandidat lah. Untuk pra ni, kadang kijing job jing baduk, bat kijing job jing kohok. Nganong ipi babu da pilih akai palat iu pat ba. Long man cukup bet na kapor Singapore. Mentah kasaki bersisa kan long mentah kasni. Mentah kasni kan dia saki bersisa. Namar balik le piong bet. Nya pendek malakasan senam, kia biat rumah kasan senam, mentah kan. Dia ke jubah dia. Nghi ameli nghi kinoi la election no pingi penbet live pujai. Ya kibapli kinong tepu. Ti kinong tepu ru kingop. Kabaya kata. Ngi penbet man kesan sedem kingop ru man kesan sedem.